Tata ntukusiima ntukunyumiza oli ruhango mwesigwa oli ruhango w'embabazi oli ruhango w'okuganja nambere tuli mukama ekiro kyatwizire kwegarukamu ebyokusiisa ebilemeseze obwomeezi bwaitu kurubatira mu mihanda yawe ntwegarukamu mukamango mu meezi obututwairwe ebyensi twalema kuserra amaiso gawe mukama ntwegarukamu habo obwire obutukumara ntutwarwa ebyensi ntutwarwa social media ntutwarwa ebididi ebindi ntutwarwa ebintu eby'abantu bandi bakukora mukikalo ky'okuserra amaiso gawe Yesu tumanyire ngwiwe ni obuyambi bwaitu mukama obukonyezi bwaitu burugana mbere oyo niwe wenka kutumara Yesu hotali mukama ito tutwine kitwine obutwakwikirize nko mujuni waitu kandi omukama waitu mukama tukaragana hamna iwe na habwesagama yawe kurubatiraga mahanda yawe kuserraga amaiso gawe kugonzagiwe wenka itata otuganyire mukama wangu mu meezi habo okuramya abarubala abensi abarubala ba social media abarubala ab'ebintu ebindi ebitusibire ganyire ebyokusiisa mukama by'abana bawe ganyire ebyokusiisa ebitusibire mukama ekiro kyate mwibali ya Yesu ntusabe esagama ya Yesu etuoje kandi etugalo bishaka mukama enjegerezo obunyanzi bwawe akozeseze kutusibeza ekibi ekiro kyate zicho mwibali ya Yesu abana bawe abasibire obusihani ekiro kyate leka amani gawe gacenjegerezo obusihani mwibali ya Yesu basingule kandi bagaruka musalaba gwawe bagaruke kuramya n'okukugiza Yesu abana bawe abasingwirwe Ensi abakuserra ebyensi bakalema kuserra amaiso gawe mbahahara kunu na kuli mbaserra obugaiga mbaserra okumanywa mbaserra obwarurangana ayi Yesu ganyira bwomezi bwabo kingura amaiso gabo mukama bamanye nkukubarurangwanwa munsi tikikuyamba obaraba batamanyirwe mukama w'omwiguru obaraba batamanyirwe omujuni wabo ayi Yesu twizira mu maiso gawe ganyira obucheke bwaitu mukama w'abakama ganyira ebyokusiisa ebitukozere obutugenderire ganyira ebyokusiisa ebitukozere tutagenderire ganyira ebyokusiisa ebitukozere mu kumanya ganyira ebyokusiisa ebitukozere mu kutamanya tuoje nesagama yawe mukama abagwire baruga mu kanisa mukama bagalwe abagwire baruga kigambo cyawe mukama bagalwe abagwire bareka kusaba mukama bagalwe leka amani agesagama ya Yesu egara abana bawe bamusalaba leka amani agesagama ya Yesu egara abana bawe ebehemkirima ebagara musana gwawe Yesu habo ko babuturubatira musana tutubura kandi iwe Yesu niwe musana gwaitu ekigambo cyawe niyo tabaza hali ebigere byaitu mukama ntusaba mwibali ya Yesu otugara okusoma ekigambo otugara okuterana n'abaisemu mukama twiheho ebyokusiisa ebitulemera Yesu twiheho okulemererwa kw'ebyokusiisa mukama wange itwe nkaito tutusobora kwejuna niwe omujuni waitu akyali hantebe niwe omujuni waitu akyali hakitebe n'olema yongero ijo tujune Yesu ntukweta mukama abakama ijo tusumuru hali enjegerezo nezo munyanzi gwatusibisize ekiro kyate turangira niwe omujuni waitu kandi tutujja kufera mukibi habo kuba Yesu aroho tutujja kugenda mu gehena abo kubesagama yawe netusimbuza tutujja kufera mukibi habo kuba katujuna mukama notoja kandi notusemeza abayetwirwa kujuna baitu tibakihondera tibakitamumani ayi Yesu ekiro kyate batangatangane n'omwoyo wawe arikwera abegese ekyokukora habo kuba Bible negamba ngo moyo arikwera niwatwegesa byone byokora ijo twegese moyo arikwera ijo twegese omuhando gw'okujuna nk'okuturagurubata ijo twegese n'engonzi zawe Yesu leka tuhure engonzi za mukama nzijura mu mitima yaitu omwoyo arikwera sengonzi za Yesu mu mutima gwaitu ekiro kyati omwoyo arikwera sengonzi za Yesu mbomezi gwaitu ekiro kyati engonzi ezinizo ziratugara mu kanisa engonzi ezinizo ziratugara hamaguru ga Kristo Yesu engonzi ezinizo ziratugara mu kikare ky'okusaba engonzi ezinizo ziratugara mu kikare ky'okuserra amaiso gawe webalabo ganyira ebyokusiisa byaitu Yesu webalabo okutuoje nesagama yawe webalabo okusingura byona busaho kibi ekisobora kulema amani busaho kibi ekisobora kulema esagama ya Yesu nimanye kibi kyone kitusibire esagama Yesu nekisingura ekiro kyati esagama Yesu nekisobora webalabo esagama yawe Yesu
webala bw'obusinguzi hali omunyanzigwa, webala bw'obusinguzi hali omubiri, webala bw'obusinguzi obwotaire hali ensi. Ensi tiyatunage, omunyanzigwa tiyatunage, n'emibiri yaitu tiyatunage. Habwa amaani agesagama ya Yesu. Ntuhure ngonzi zao moyo kwera. Ntukugonza kandi ntukusiima. Habwa kubo tuchungwire kandi tulibo bugabe okwera bo mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amen.